Rikmenlang Lamare way na kinriungut ki balalait pen na patok juai hakas ngi sajan mentaka khatlai terik unai lur ahazar arpuar la yo ban kem nagasnong Shiabnai West Jante Hills hakapor khatwe bejim stem ya Rikmenlang Lamare la IT no hakti jang ki pulen la ban pen ken mau ba Rikmenlang Lamare udai way na pedeng kinriungut ki balalait ban pet hakaji sha bom snong ki pai bhur hakas ngi ublei hakasnong shangpung Dia yang jauh Rikmenlang Lamare wa lakat najil na distrik Jinjuan ila gajinya Rikmenlang yang ga VDP berto bat ka yang sen itu wa yang lang ui dari gajinya Punlang yang ga cenong Shiabnai pada kita member VDP yang dong sini dari JTP wa niliang yogi wa unibru hachwa weti rosupulit dari mulai UMK dari sembadangi niliang yong besno hal jingan kad yang lang wapa chnong pusketeri chnong wa dombi baki member ro yang besno betul hari jingi Rikmenlang yang member VDP buat lengkap yang member yang behito berto area yo kemi yo Rikmenlang Lamare na besno Shiabnai. Hidup yo kem yo dah gajin ya kerat sistem yang dipat ba adin wada lalu nejil. Te ini liang yo I onne bisni dah gajin musim ukmen. Wa kamtam ikublei yo hatchnong orang ba chnong sekretari chnong ba kerpang yo hatchnong yo Shiabnai da ejtb hachwa wala likemi ya Rikmenlang Lamare. Ikublei le ya ki pat ba yo fodi haluti asungkin di benta negesni uyok kem yo Rikmenlang Lamare but hachwa eti o chukulit de ya chwa yo chechnom de ini liang ini korpari bor yang gaan wa chiside eti yapi impwa de I poi de pi o chechnom wa yu ne o chirupu pi kakam kustom yo kakam kendon gaan yang usorkan. Tiap aku penuh es. Ay, kelak saya tu hati. Masa bijak mah. Nah.